Koe kulea whakausi kainga, I longa ngai mea moni, I longa ngai mea tau, I longa ngai mea potonu iyo, kai hau nganga lelei, kai amea ukamalo ia, koe mea ia, ke potokang kiai, ke tawot, ke sihowa, ke hoko lelei ki ho aona, a ngai lea mo hiwa au mautonu, mo e whakaukau au mauloto, ai a whiona mo mauuma mo maukoeri, e hua kua tamai mo alo mo lau maria maunoni. Amen. Koe wholawhola himi roaki i au ni, koe himi ni mangi au tolu fuma walu. Eiki au ke o whai, e mea katoa pē, o maa, o kakai, ka nau katangi hake, o nge tofu e mau whai. Ka kore whai mau ke whae, pehe ho whakai, ho masi wae. Se o whaanga e, tangata lotu tohu tapu, lama o motoku wa e, mo tauhi ono lau. Ai whaki si o whoha malusa, ko e toko kilumanu, ko whakamore i ai, ko tonu ke mauhao, o lapa ki he langi. Amen.
Ia koko matai ke afon ai hoste o rotolangi. O utaha he langi ho nau ia. Ia koko matai he nau ia ka ai mak awa pio. Koe o tua alahi ai afon ka kuku koe o kai kaua o kai harapakau. Mau koke ai whenamana o tuantoke ke hapai ato mau kore whamore ko mau whai amala ke ngāngi kata tonu ke kosa. O kai le au kai hama kāo tā ke hama e ka siri o ilo o tā moe o kai me hame whikonga tā ke hama ki o apio. Koe ai mau kore more atu he awhau. He ngā ue o mai ngā umea ke pinao. Mau moe e ki o kai haka o whanunga. Koe ai mau more atu o ao o me whai ngāne. Koe mau whakaia e. Nea o kare mau māma hanea. Koe afghan, o ke oki iwi, o ke oki mawhai, ke whakakato ke ngāi whakaria, ke whanangara ke tēnā mautoro ke mawhai. Koe mai ai ke whakakato ke mautoro. Koe tuke whakato ho maukotoa, i whakamāni e. Mauot mo kore ene, waka o siu sū Christ kumaro, whako mauwhamo ui. Amen.
Oe tohi a Spain. Ke pongpong ini. To ia mea Filipai va fulak vesiva. Ke vesulaki ke hiva. E pen fugarea. Oia se o kainga. Ai au ko ofa mohori ki ai. Ko siok fia anga mo kalau. Ke peho mo tuma he ki siok ofa anga. O kuau enginaki ai doia. E o kuau enginaki sindeki. Kena loto taha he ki. Io o kuau kore ka te koi foka. O si ka ngā tohu palau mo ono oku. Ki tokon, ki hongu whawhini o ia. I nāna kau ngā whitita. Moau i he kosperi. O hange foki, o kerimini. Mono toe o kau ngā ue. Aia o tu honau ngā hingoa i he tohu o mo ui. Mō whiawhia he eki mahu ai pe. Io, kau toe aiat, mō whiawhia. Ko mo angana ai sa te moha e ke ho mo ngahi mea tu ke haia ke kakai furipe o ku tu nuku mai ai eki neongo e koi ha ai mea oa i mo loto mo oa ai ka i he mea katoa pe tu ke ha ki he otoa ho mo ngahi kore i he lot mo he ufia e whai mo i whakawhita e koe nonga ai o tua ai au kumama i tatai ai atamai katoa pe e ne malu i ho mo loto mo ho mo ngahi whakakaukau i a kalai sisu koe kurea whakaosi kai ngā i longa ngai mea au kumoni i longa ngai mea au tau ilonga ngai mea o totonu ilonga ngai mea o kumaa ilonga ngai mea o whakaufofa ilonga ngai mea o gongongo lerei io kai haunga lerei e kai ha mea o whamaro ia o ngahi mea ia ki mūtokang kia io ngahi mea na muako Muma, mo whanongoa, mo mamata ia te au, o ngahi mea ke mou whai, e toki ate ki mou tolu, ai o tua, o ka ana ainonga. Amen. Ia behe i he ni ai whai ako, ka moe i mea ka pulu ai mate matoa. Ke ka ua, ke ka suwei. Ketua maaf. Koe mau whiawhia e ke kau whataha, koe mau whanau koe. Ko nau whok mai, me ngai kalapu na nau wai ngai. Mo ngai whanua na nau whafu mai. Pea nau whiri. Ai ki whanua wai mo na siwa koe. Pea nau whafu mai. Ke teu oi wainga te ipu o mama. Neo o koi wainga oi se au i koi na whai katua sino pe. Ka koe maulotu e ki ho o whaalotoa e kau wainga. Te nauri ake e ngahi. Seitu e mauai ai nau seni. Ka nau i hene, ke nau tui ai lanu taa o e Afghan. Ko i ke nau wainga ke lanu i ai au awhia. O kumaloto e kai tāpu tina a kure, whai a o ka maa e kau wai ngā kutope. Ka iai a kiri ngā oi te maora hawa. Ka ki wainga te mau wainga i. Ke lang ia ai akuan ia. Kon mai ao. Ko ta pe kina ke mo malu ke na mo ui e ngai fe na mai na ko to pe. Ke mo nui ai tom.
ke fia ia ia fiona. A porque no mai ke mau tolo ke fuaka to mau kotoa mau blot mo kore ne wa fa si su place ko alo ko mau kam ui. Amen. Ko e himo no ua te tau iwa e tungtongi ni. Ko e wha miau tongu fu mahiwa o e mi. Wha tolu iwa o mea ke tau iwa. O kuai a kātoanga ko teo e o tua. Mai kainga masiwa i e tuku i whanua. Ha ua hu o kua tā a e wani. Ke siu mo sentaile, e ngai whanua hau, ha ua hu o kua tā a e wani. Alo e nei whakatau. Pea ko siu ne tae tokang. O pai tato e whekau. Ha ua hu o kua tā a e wani. Whanonga nonga, e o kulahi a e wani. Ha ua hu o kua tā a e wani. Amen. And invite to the wedding feast as many as find. Koia ke mo ke ngai mga ihala. Nei lo mahakakai te mo iloi kala ke no hau ke kātonga. Kawa moe a whio ai o tua mafi. A tapu ke tamasi kuinisi man manao. Pere watau ke lotan. Lord vaya ore ki fusto au mo hoi koi whanua. Paisteni malolo e ko kore whamone mora kau hau at te tau matapu kato. Nai os vaya nai. Atake motuan ke whakato e whanumia. Ko wahea mai ko kei koi mahui ngā e sāwate. Ves malanga Matiu wahai ko wa ves niwa.
Our scripture this morning is taken mainly from the Gospel of Jesus Christ according to St. Matthew, chapter 22, verse 9. It says, "Go therefore to the main roads and invite to the wedding feast as many as find." The parable for this morning, our wedding feast and coming, is very similar to in some ways, to the parable in Luke 14, Luke 14, verse 15 to 25. Matthew gives us two parables in this lesson. The parable deals with a king who is giving a wedding feast for his son. He sent out his servants to tell his invited one that all is ready. Instead of coming, the invitees make excuses and kill the king's servants. The angry king destroyed the invitees. The servants are then sent out to invite all good and bad to the feast so that the wedding hall is filled. If the Jews refuse to come to Christ, they will be replaced by the Gentiles. The second parable is not necessarily related to the preceding one. If the guests themselves come from the streets, how could they have a wedding coming? When the king sees a man without a wedding gown, he is thrown out. The point is that it may be too easy to enter the kingdom. But there is a qualification, there is a requirement to the wedding feast, the wedding coming. And what is that coming? Faith. Faith is your qualification and what is needed to the kingdom of heaven. Koe whawhala e wapumen, koe whekaua tōne kau sewani ke ngai mangai hala ke tānak mai atu kai ai kōwi moe rere katoos ke nau hau ke kātonga. Koe kawenga, koe tuipe. Our faith, it is already a faith. Our faith, your faith. Ko teo mai ana e whewao ke kātonga. That is the wedding coming that Jesus needed. Is your faith. Ko tānoa whakatata o tui. Ko tānoa ke tokaa kai kau sentaile. Hange koe aku ki tau tolu. Koe kakai, koe kau muri ki Israeli, ka wo onge e whaafu koe ka te kautau. Koe tau whakatata, koe tui, koe otua, koe alo ko Jesus Christ, koe kau tawa whakau, koe kau palo whita. Nā nau tāma te tutu mo Krisiwa. Nā e whae e whakawhe ki hono ke ne kau whakawhe. Koe kau siu, koe kau Israel. Whae whaka ke nā o mai. Ka koe whakau e moa. Moa ke ngai mai hana o tānak mai kai te mongilo ai. Kai pe tānak mai pe a whonu mai whane. Te haere atu e tuwiro wakai. Ka pai a tangata iai wakile tui hanu kofutane. Polo polo ai tui ke tangata. Siana. E a whewhe o umai keni. Tai te ai hao kofutane. Tāwha au kei te umai au whiwa.
Leo na e tānak mai me mai mangai hala. Ana e te mau ai te upa. Leo na e whakawakau pe tānak mai. Kana e te mau pe kia e te upa. Te upa e kutui. E karistiani. Te upa e ana e te mau ke tui. Ka ke kau ke kātoanga e ni. E talon o lami. Nai mo rongo ai tangata. Mahalo pena na ora e tangata e kai e. Tā roa ko ne passport ia ke kau ke kātoanga. Ko e ne tui. Ko e tui pe. Ko e tui pe ne tau mawai. Ai tui mo e whakata. Ko e māhui. Ko e tala noa ia e momi. I mi te au mani mā vesi urua ki mo e wau tala noa i te teuma. Si so ko tātā mo a tonu. Ko e ku teuma pe ia mea matamata rerei. E ku te unga kia te unga pe ko ia pe au whia mari ai ki e ngāi māma wera. This is your qualification to the kingdom of God. We are all invited. But your qualification to enter the kingdom is your faith. Very simple. Your faith in Christ. Those of you who are coming from our Pacific neighbors, that is what you are required to enter the kingdom of God, is your faith. Make sure you have your faith by yourself, so that you can take it all where you go. So if you are invited to participate in this coming workshop, come with your faith to this coming workshop starting tomorrow. If you are invited to participate in a festival, go with your faith in Christ. Imi ni mga umataha, verse Mausi, ko e tui te tauranga e tui ko e whakataki ko e whakuia. Tau fua polos petea, e nau kauni ko pau, ko ia wai whipia. Ate matong. Ke tui pe te mo ko alpo ia ki malaya kapu. Ran procura. A symbol of Christ, the blood of Christ. Ako tui ni ke tui pe mo ho teo ngā, ko e tau ke e mai ngā. And I ask you, if you have a faith, take it to the rock field. Do you have a faith by yourself? So that you can take it to the rock field and pray for Christ and pray for God. This is our message for today. And whatever we do, we take our faith with us. Tui au tola he kawai ngā. Ka whia e mongongin. O ke manatu e kone pao e lea katonga. Pea ke manatu e kumata ai ne lea katonga. Ka whita. Moi kawai ngā kuntolaki he. Ka ko tau te wai a whakawhitai e whaiwhai. Nā mō mana tui a tōma. Tāngi e ko mauoto. Ka monui a te waina.
Kau wikai ko tau kei wai ngā. O wikai ko i lahi. Ko ho tui. What is needed to the rock between the your faith. O wikai mea e te tau maha haki ko tau tui. And we all hope for the best. And we always pray to God that God be with you always. Kau kawana mau komisioner o patmeni amane kau mau anau foto mau ahon. Mone lawa tata faksa me munuya ka koya e tau ai ko stutone. Ai taha fa to ton e tai to tope. Ko mea fa ngata no tau to ton. Malo mau. Ketika tau tolo tau mea hen. Ko hoi ko fola o e pokuin. Ko mea nai vai ai e kai na iskeri. Ke nau whanonga mai tofa. Nau whanonga mai e ngai hala keke. Nau lao ma mo whatau pikoi. Me a mai ke moonga koe. Kiu e taini ke whok mai a Moses mai la. More amana ki, more whalala, more tue. Nau pehe ki aia o tua he nau lotu ki ai. Nau maratui o tua koe pūru i ispite. Tā ranga ke kōra ko siweri ko mea katoa peo mai a te kapkora koe. Ke nau lotu ki ai. Ko hui koe more nau tui. Mea nai tanoa ki ai a Paula kainga Filipai. Ko Filipai ai o waki sias nai ko tu e Paula. Pena e ofa ki ai. Kai lai ane whakakutu ke more tui e kainga na nau tau e lo tu. Ai whakaha e Paula ki Filipai. Filipai. Mo fia e ki fia mau pe. Ko mea ia maua e tau koe. Tau fia. Sapati koe. Fuakia mai Potumawa Evangelio. Potumawa whae whaulu kai moe ai kai. Osia tomani hono a. E tane ki tāka mai kau ngāo e o e Potumawa Evangelio. E lawa kotoa mea ai kai he tui. Koe māhula e ngāo e ko tui te. Koe teu mea mai kau ngāo e kai Evangelio. Koe tui te. Kai lea mea ia. Koe tau tui. E lawa kotoa mea o tau ngāo e whatungia. I e tau tui. Koe a ki mua. Ke ngai mangai hala. E longa kai te mokino ai. Tala pena hapa. Diwa o i mai te. And come with your faith. Amen. O pamana tua koe mai. Rio la mai e mānoni. A whiala whai a te kumautor kotope. Ke whai pe au tai ngata pe tai ngata. Amen.
Never
iho matapa oku o tuki tuki atu do ole lagi ya ala toki ya ya eni hokulau hetu upe ihe pokotoa kua fuoloa ai tuki atu kua fuoloa kua o tae tae